Bitkom na Mohačkom polju 29. avgusta 1526. godine Turci su uništili vojsku ugarsko-češkog kralja Lajoša II. Jagelonca, koji je i sam tu poginuo. Posle ove bitke Kraljevina Ugarska prestaje da postoji kao nezavisna država, a njena teritorija biva podeljena između Turskog i Habsburškog carstva. Kralj Ludvig nije imao dece, pa se Ugarska podelila na dve strane. Jedna strana je izabrala Jovana Zapolju, uglednog vlastelina, a druga strana je proglasila kraljem Ugarske Habsburgovca Ferdinanda, šuraka Ludvigovog. U borbi između ovih suparnika umešao se i vođa srpskih plaćenika, Jovan Nenad, koga su savremenici zbog crnomanjastog lica zvali Crni čovek. Ne zna se tačno ko je bio Jovan Nenad. On sam je tvrdio da je potomak srpskih vladara i romejskog cara. Neki savremenici su ga smatrali izdankom srpskih despota, a drugi čovekom niskog roda. Jovanu Nenadu sve mogu da ospore, osim činjenice da je vladao srpskim carstvom. On se odmah posle Mohačke bitke pojavio između Tise i Dunava, na čelu jedne srpske čete, i za kratko vreme je proterao Osmanlije iz Bačke i zagospodario celom Bačkom, kao i delovima Banata i Srema. Time je stvorio nezavisnu državu, za čiju je prestonicu izabrao Suboticu. Na vrhuncu moći Jovan Nenad se u Subotici krunisao za srpskog cara. Uredio je državnu upravu, a vojska mu je bila svakim danom sve veća i veća i početkom 1527. godine brojala je 15.000 ljudi. Kada su njegovi protivnici zauzeli Suboticu, car Jovan Nenad je preselio svoju prestonicu u Segedin. U prvi mah car Jovan Nenad je pristao uz Zapolju, ali ugarski plemići, čije je bivša imanja po Bačkoj Jovan Nenad preuzeo, udaljiše Zapolju od njega, pa Jovan Nenad ponudi saradnju Ferdinandu. Borbe oko ugarskog prestola car Jovan Nenad smatrao je samo privremenim zanimanjem, a glavnim zadatkom je smatrao borbu protiv Osmanlija i oslobođenje srpskih zemalja od njih. Ferdinand se nalazio u prvoj polovini 1527. godine van Ugarske, pripremajući se za borbu protiv Zapolje, koji je u to vreme slao jednu vojsku za drugom protiv cara Jovana Nenada, da ga uništi pre Ferdinandovog dolaska u Ugarsku. Prvu Zapoljinu vojsku pod vođstvom Vladislava Čakija porazio je car Jovan početkom aprila, a u pokolju pogine i sam Čaki. I drugu vojsku kralja Zapolje, pod vođstvom erdeljskog vojvode Petra Perinjija, pobedio je car Jovan krajem aprila kod Seleša na Tisi, a Perinji se s mukom spasao. Treća vojska, celokupna snaga Erdelja i Gornje Ugarske, pod vođstvom Perinjija i biskupa Cibaka, odnese krajem juna na Setfalskom polju pobedu nad carevim četama. U krvavom pokolju pade oko 8.000 carevih ljudi. U roku od mesec dana car se opet pribrao od strašnog poraza i popunio je proređene redove svojih četa. U to vreme ušla je u Ugarsku i Ferdinandova vojska, te car Jovan krene njoj u susret. Usput je svratio u Segedin, gde ga iz zasede
smrtno rani puščanim zrnom jedan zapoljin pristalica, te car umre od rane 26. jula 1527. godine. Ferdinandova vojska naiđe na slab otpor, jer su zapoljine čete bile proređene i izmorene borbom protiv cara Jovana, te Ferdinand za kratko vreme protera Zapolju iz Ugarske. Posle smrti cara Jovana, njegova vojska se za kratko vreme rasula, što je bio i kraj njegove države. Tokom vremena, car Jovan Nenad je postao legendarna figura za Srbe. Mnogi ga smatraju začetnikom današnje Vojvodine, a u Subotici mu je podignut spomenik sa natpisom: "Tvoja misao je pobedila."